Nativity High Secondary School Mawkyrwat kan sayo ban penkut ya kejing Rakhe yo mau mer kejing dapat san pau Snem ne ka Golden Jubilee jong kejing Shakri jong ka Haka than lingba kejing nang kejing start ka kor kubram Haka basibun ki real start kum ki klor ki bapranai ki lami agani ka school ya gani kejing penkut no ya gani kejing Rakhe ya ka Jubilee ksiar kan long Haka spau Tarik mantau benai no pra arajar arpusa na do ka por khatwei bijim step Vice Principal ke Nativity High Secondary School, Sister Sabina Mayong, ringkat ke School Managing Committee, kino bat kino hikai kila khotsoba ya boro ki kena school ki berim, bat ki batma rukum jo, bat ki kimegi pa jong ki kena school, bakin wan, man pinchet pinchan lem, ya gani ke singi ke bakerpang, jong ke jing Rakhe ya ke Jubilee ksiar, jong gani ke school Nativity High Secondary School. Nativity High Secondary School Mawkyrwat kasapen kut no ya ka jing Rakhe jongka ya umau mer jongka Golden Jubilee jongka jing Shakri jongka ya ka dong ka than lingba ka jing nang jing start kumta kasapen kut no ya ka ne ka jing Rakhe Jubilee ksiar haka sipo Tarik mentau bunai Desember ar hajar akusau haka por khatwai beje Snem namar kata ka School Managing Committee harengkat bakino hikai ka khat sobhaya baharo ki khana school barim Baru ya ki kimi ki kpa jong ki khna school ba menta bakin wan ban peskan ha kani ka jing penkut jong ka ya ka Golden Jubilee